Hello? Hi! Hello? Hi! I need your voice louder than me. Hello? Hi! Now we are going to play in French, okay? We are going to call Henriette. She's already here. She's going to pray for us in French. Croisez les bras. Nous t'offrons cette journée, nos passés et nos activités. Nous t'offrons aussi nos parents et nos activités. Guidez et protégez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hello?
in nursery? In nursery, I'm teacher of who? Literacy. In nursery, I'm teacher of who? Literacy. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Number ABC. Let's start 1, 2, 3 with me. My name is Apple. Go. My name is Apple. My color is red or green. I'm reaching from my every melon. I'm the first of the alphabet. It means In nursery, who can tell me the letters that we studied? Who can tell me the letters? In baby, which letter did we study? It is letter? It is letter? The boy has said that we studied letter A. Letter C. In top class, I want to ask you, how does letter A sound? How does letter A sound? How does letter A sound? Then who can tell me the sounds of letter A? Apple. There is apple. There is There is the ant. Then who can tell me the sounds of letter B? There is bird. There is bug. Another one. There is bark. Thank you very much. Thank you very much. I'm older than you. How are you? We are fine, thank you. In the primary, I'm a teacher of who? Thank you. In nursery, I'm a teacher of who? In nursery, I'm a teacher of who? In the primary, what is computer? That is a computer. Who can tell me the parts of computer? A screen, very good. Another one? Yes. A monitor, very good. Yes, a CPU, very good. There. A mouse, very good. Another? Yes, Josiane. A keyboard. A big clap for everyone. I'm not hearing you. A big clap for everyone. Telling me hygienic materials. Yes. A mop. Very good. Yes. A broom. Very good. Yes. A broom. Very good. A basin. Very good. A basin. A hygienic paper. Yes. A mop. A big clap for everyone. A soap. A big clap for everyone. I'm not seeing you shaking. A big clap for everyone. See you later. Go.
Merci beaucoup les cahiers. Quelqu'un dans cette classe, il est bougie? Il a changé de classe, Kessia? Lala, t'es la cartable, merci. Les tableaux, merci. Bravo à vous tous. Qui peut me donner un exemple de l'objet de la maison? L'assiette, très bien, l'assiette, et notre objet? Un gobelet. Un gobelet, très bien. La cuillère. La cuillère, très bien aussi. La fourchette. Bravo à vous tous. Première fumée et deuxième venez ici. Vite. Pour les mamans, écoutez votre cadeau. Ma maman chérie, c'est une source infinie de douceur. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Quand je tombe, elle est malade, plus haut que le ciel. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Elle est mon étoile parmi les étoiles. Elle est mon souffle, elle est faite partie de moi. Oh, je t'aime beaucoup, maman. Umuntu yakifuza ko twatarama kugeza na nimugoroba aho kubera impamvu z'amasaha yihangane turaza kugerageza kubaha ibyo twateguye kugira ngo n'ubutaha muzakumbuze n'abandi kuzana. Hakurikiyeho umwanya w'ijambo ry'uhagarariye ababyeyi, arangiza harakurikiraho imyiyereko y'ishuri risoza inshuke. Nanjye n'umubyeyi ukorera kuri iki kigo cya CS Academy. Ntabwo rero tuvuga ibintu byinshi, ni ugushimira. Kandi bwa mbere ndashimira ababyeyi tufatanije kurera aha ngaha. Ndasaba ko mwandiza ibiganza ngabashimira. Icyo nza kubashimiraho ni iki? Ni intambwe twateye cyangwa se mwateye tukaza tukarera kuri iki kigo. Irerekana iragaragaza ko imyumvire yacu ibigendanye n'uburezi hari aho igeze. Hanyuma kandi ndagira ngo mbabaze gatoya, mwabonye iki? Mwabonye iki? Sinihererana ijambo gusa, mwabonye iki? Abana baci imbere yacu, abarimu banyuze imbere y'abana mureba, mwe mwabonye iki? Ngira ngo tugirane ikiganiro kigufi, mubonye iki? Nk'umuntu wazanye umwana aha ngaha uri muri munsi mukuru, ubonye iki? Mbonye ibintu bigera kuri bitatu byiza cyane. Icya mbere nabonye uburere, ikinyabupfura, uburere bukubiyemo ibintu byose. Icyo ngicyo ntabwo gisanzwe kuri buri barezi bose cyangwa se kuri buri banyeshuri bose. Usanga hari ahantu hari umwihariko, ahangaha haba ahambere. Noneho ikindi cya kabiri nabonyemo ubumenyi, aribwo buhanga. Aba bana bo kuri SS Academy ndetse n'abarezi babo nasanze ari abahanga mu buryo budasanzwe. Icya gatatu nabonyemo models,
inyifato y'imyambarire, inyifato y'imikino, uburyo bitwararitse ndetse na disipurine bikubiyemo, ibyo byose nasanze iki kigo kibyujuje. Murakoze. Okay, ndizera ko hagize n'undi mubyeyi twahagurutsa yakunganira uyu mubyeyi mugenzi wacu uvuye aha, kandi yaba yabonye nawe n'ibindi byiza byishanga. Sugu kabisa, ubu ngewe iwacu ni muri basi muri Bikoro. Mfite abana babiri ahangaha, umwe yiga mu wa mbere undi yiga mu wa kabiri. Rero namwe urwo rugendo kuviriya bakaza ahangaha kugira ngo nemere ukora abana iriya muri basa bazana aha, nuko ari cyo nabonye. Sibyo ababyeyi, hari icyo nize gute, hari icyo nabonye. Kandi koko aho nabazaniye bamaze umwaka aha, nabonyemo impinduka nini cyane, yaba mu myigire, yaba mu muco kuko umugenzi wanjye bivuze, ndetse mu mibanire n'abandi harimo impinduka nyinshi cyane. Numva rero twashimira n'abarezi ndetse n'ubuyobozi bw'iri shuri mukomeza ahangaha. Turi hafi yanyu kandi ibyo mukora biba ku mutima wacu, turabibona. Bane batashye turabibona, iyo tuzuye amakayi yabo turabibona, iyo bari mu hamwe n'abandi bana tubona ko habonetsemo impinduka. Mukomeza aho ngaho gusa, ariko tubizeza ko natwe tuzakomeza kwaba hafi. Hanyuma ngatanga ubutumwa ku babyeyi bagenzi banjye. Uyu mwaka turawusoje, ariko ndagira ngo basabe bagenzi bacu, abaturanyi bacu, kugira ngo niba nazanye umwana hano, ibi byiza twere kubyerana twenyine tubisangize n'abaturanyi bacu. Imana yohereze umugisha. Murakoze cyane. Bayobozi bandi mashuri atandukanye muteraniye hano, barezi namwe babyeyi dufatanyije kurera, turabasuje mugire amahoro. Kuri uyu munsi mwiza dusozaho umwaka w'amashuri 2023-2024, by'umwihariko twifatanyije n'abana bacu basoje icyiciro cy'amashuri y'incuke, turagira ngo tubanze tubashimire cyane ubufatanye mutahwemye kutugaragariza muri uyu mwaka nk'ababyeyi. Mwarakoze cyane, turabashimira. Ubwo bufatanye twagiye tubona cyane tugendeye nko kuri homework zitandukanye twagiye duhereza abana. Mwarabafashije, murabakurikirana, kandi tugendeye ku nshingano za buri mubyeyi ahangaha mu ishuri rya CS Academy, ibyo mwagerageje kubikora. Mwarakoze cyane, turabashimira. Ikindi ndagira ngo mbashimire, tugendeye kuri uyu mukino muto y'abana bamaze kutwereka, ababyeyi mwaradufashije, biragaragara ko ari icyo mwakoreye abana mudufasha nk'abarezi, ariko nanone bisaba kongeramo n'izindi mbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi twifuza. By'umwihariko ndashimira abarezi dufatanyije kurera ahangaha mu ishuri rya CS Academy, nabo baritanze kandi banaracyakomeza kwitanga, bagaragaza umuhati, ubushake ndetse n'uruhare kugira ngo abana bacu bagire intambwe batera. Nabo barakoze kugira ngo ababyeyi mumfashe, abarezi bacu tubashimire, tubahereza amashyi. Abana uyu munsi barasangira ko nabyo turabibatoza, turi mu bintu tubamenyereza. Icyo ngicyo ni ikintu cyo kwishimira cyane. Tunashimira abarezi bacu ndetse n'abagiye ko hagiye hagaragara uruhare rwanyu. Mwarakoze. Hari ikindi abana bagezeho, twagezeho dufatanyije. Abana bacu muri bamwe bagiye baza biyitumaho, bagiye baza bisobaho, ariko uyu munsi dusoje umwaka nta mwana n'umwe ushobora kwisoba hari mu ishuri.
dusoje umwaka nta mwana n'umwe ushobora kwiyitumaho ari mu ishuri, ahubwo babana bose bamaze kumenya gusaba ibikenewe by'ibanze, akamenya ko akeneye icyo kujya kuri toilette akajyayo akabyikorera kandi afite isuku. Uwo ngo nawe ni umusaruro. Hari ikindi cyo kwishimira cyane, dufite umwana aza kwiga ku munsi wa mbere yatashye ikigo cyose n'abana bose bamuzi, kugira ngo ni umwana twese tuzi, uretse ko bagize impamvu uyu munsi ntaboneke. Kugira ngo dutangira hafi ababyeyi bose buri mubyeyi agiye guhamagara tubite. Uwo mwana yaje ari umwana urwana cyane, ariko uyu munsi ni wa mwana ikigo cyose twishimira. Uyu munsi ni wa mwana ufite urukundo mu bandi bana. Uyu munsi ni wa mwana uzi kubana n'abandi. Uyu munsi ni wa mwana ufite impinduka cyane rwose. Ari mu bana twakagombye gushimira hano imbere, nuko nyine habaye impamvu n'imbogamizi zituma bataboneka. Ariko icyo ngicyo ni urugero rufatika rwo kwishimira cyane hamwe n'abandi. Hari intambwe zifatika twagiye dutera. Abana uyu munsi bagiye baza batazi uburyo bafata ikaramu cyangwa se penso, abenshi bakayifata gutya. Ariko uyu munsi duhereye ku mwana muto dufite, duhereye ku mwana muto cyane dufite, nuko ikibaho kituri kure mwabibona. Uyu nguyu niwe twaheraho urugero. Ubazi gufata penso neza, uramubwira ngo nyandikira namba 1 akayikwandikira neza, namba 2 akayandika neza cyane kurusha n'abantu bakuru bamwe na bamwe cyane. Icyo bagira ni ukuri, namba 2 iri mu mibare ikunda kunanirana no kugora abantu benshi, ariko uyu mwana ayikwandikira neza cyane, ukareba ukavuga se ikigero cy'uyu mwana koko yakomeje kwandika gutyo. Uyu ni umwe muri benshi bageze kuri byinshi, ngo bazi gufata ikaramu neza, bazi kwandika, nabyo nibyo kwishimira. Indi insinzi ikomeye cyane twagezeho, ubu ngubu abana bacu mu byo tubamenyereza tubatoza gukoresha ururimi rw'amahanga, Icyongereza n'Igifaransa. Ubu ngubu ni hahandi uganira n'umwana iminota 30 igashira umwana ari kumva ikintu umubwira kandi akagusubiza. Icyo ngicyo ni cyo kwishimira. By'umwihariko mu bintu tubatoza tubigisha kumenya gutangira gukoresha ikoranabuhanga bakiri batoya. Kandi ngira ngo mwagiye mubibona, uyu munsi urugero bageze abana ni rwiza. Hari abari kugira gufungurira mashini, akaba ashobora kwandikamo agatekste gatoya cyane, akakiyandikiramo yagize akongera akayifunga. Ibyo biduha icyizere yuko uko imyaka izagenda yigira imbere tuzagera kuri byinshi, kandi kubera ko tuzaba dufatanyije namwe tuzabigeraho neza. Ikindi cyo kwishimira cyane uyu munsi, twabiboneye cyane tugendeye ku bizamini twakoze. Dukora ibizamini bibiri, dukora ikizamini cya NESA giteguwe na NESA mu rwego rw'igihugu, tukagikora ndetse n'ikizamini cy'ishuri, aho ni ku ruhande rwa primaire. Ku kizamini cya NESA abana bagitsinze neza cyane, hahandi umwana wa mbere yatsinze ku kigero cya 99%. Umwana wagize amanota make muri examen ya NESA yatsinze ku kigero cya 70%. Mu by'ukuri icyo ngicyo tubona ari ikintu cyo kwishimira cyane, hahandi wumva uri fier uvuga ngo isaha ku isaha nizeye ko uyu mwana wazamukiye muri CS Academy biramutse bibaye ngombwa ko ajya ahandi hantu ajya kwiga, waba wizeye ko uyu mwana atari gukoza isoni. Turabyizeye, abana bacu rwose pe bari ku rugero rwiza, kandi hamwe n'abarezi bacu nabo bifitemo ubushobozi, bafite ubushake, bafite n'umuhati. Hamwe namwe ababyeyi muri bwa bufatanye tuzagera kuri byinshi cyane. Turasoza tubashimira, nongeye kubashimira nanone uruhare rwanyu ngo twatangiye tubivuga, ariko nanone tugira n'ibyo twongera kubibutsa. Ubu dusoje umwaka w'amashuri, dufite ikiruhuko kirekire, abana muzaba muri kumwe nabo. Amasaha menshi nitwe twabaga turi kumwe n'abana, ariko ubu ngubu
ubu amasaha menshi muzajya muba muri kumwe nabo, ubwo tuzongera guhura nabo mu kwa 9. Babyeyi mudufashe turongera kubibutsa, turabizi murabikora kandi mubikora neza, ariko murusheho abana mwongere mubegere cyane. Ntago ari wa mwanya wo kuzanga abana birirwa bazerera, ntago ari wa mwanya wo kugira ngo abana babone uburyo birirwa muri filime kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ababyeyi mubafashe kugira ngo natwe tujya gutangira bye kuzatugora dusa n'abantu bari gutangirira hasi. Iyo umwana utamukurikiranye ngo umwiteho, akenshi hahandi umwana aza ugasanga yongeye gutora wa muco wo hanze, atangiye kuba wa mwana urwana nanone, yongeye kuba wa mwana wirirwa tukana nanone, akaza kubera filime yagiyemo cyane, akaza ibyo yize byose byarahanaguritse byaragiye. Ariko babyeyi uburezi buracyakomeje, dukomeze dufatanye no muri vacances, mukomeze mukurikirana abana mubibutsa mu byo bize, kugira ngo umusaruro twifuza nka CS Academy twe dufatanyije hamwe tuzabashe kugeraho, tubasha kubaka igihugu cyacu twifuza twese. Murakoze cyane, dusoje tubifuriza kuzagira ibiruhuko byiza kandi n'umunsi mukuru. Murakoze. Commençons je Science Academy pour développer notre sagesse, connaissance et l'intelligence. Oh, nous t'aimons, notre CS Academy. Tunakupenda, shule yetu CS Academy. Chuo cha sayansi ya uangalifu, kukuza hekima yetu, maarifa na akili. Tunakupenda CS Academy yetu. We love you, our school CS Academy. Conscientious Sciences Academy, to develop our wisdom, knowledge and intelligence. Oh, we love you, our CS Academy. Turagukunda, ishuri ryanje CS Academy. Umutima n'amahanga siyansi, uteze imbere ubwenge bwacu, ubumenyi n'ubuhanga. Oh, turagukunda, ishuri ryanje CS Academy. We love you, our school CS Academy. Conscientious Sciences Academy, to develop our wisdom, knowledge and intelligence. Oh, we love you, our CS Academy.